Sekuphele iintsuku eziyi-234 okoko abasebenzi abasekuxelenga kwimigodi iLily neBarbrook eBarberton bexhwarhe ngaphandle kwayo. Abasebenzi bafuna kukhutshwe imizimba yabasebenzi abathathu eyaavaleleka emathunjini omhlaba emva kokudilika komgodi ngo-2016. Okoko bathabatha elinyathelo abakafumani izwi kwabasemagunyeni ngendlela ezakhutshwa ngayo le mizimba, kodwa bemikwe lokuba ngomso baza kwehla buqu bayikhuphe le mizimba. Betisinhlanu enyangeni yendlovana eminyakeni wa-2016 ngalesikhathi boSolomon Nyarenda, Preeti Nkambule na Yvonne Mnisi bagcumukela kulomgodi ngecontainer ngemva kokuthi le mayini itamatame. Kwabakucala ke kwenhlupheko emindenini yabo. Sifiso Mavuso loyelama Preeti Nkambule sewuyekene kufunza enyuvesi. Uthi bantfu abathathu abo banetidzingo. Sesikhathi sekuthi uhulumende ancetse. Babe ukulile vele kakhulu ngoba beyasola tibuta ukuthi hawo yini zapha uhulumende angangeneleli kanti kuthi khona kutholakala le mntwana wakhe uze washona. Nobe setiketetama ngaphambilini tisebenti tale mayini kepha tehluleka titimisele ngekungena ngendlovu yangena emayini tetame kukhokha le container. Nyalo sitshele ukuthi thina nyalo siyongena emgodini siyaqala manje thilithili size sofikelela la sifuna la sibathola khona labantu. Balinganiselwa ema-75 lebe basemsebentini ngelanga lesehlakalo labangaphumanga namihuzuko. Utawuphinza abe munyu ke nalonyaka khisimusi kule mindeni kanye netisebendi. Kepha-ke nyalo tihamba ticela kunikelelwa titeutama khisimusi longcono. Ngingusiphephile kunene wetindzaba te SABC eLily mine dvutane neBarberton.